A very warm welcome to Ulwazini Zindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, kule video lelandzelako kunowesilisa lotfolakala ukuthi cha naye unesandla in destroying umphakathi, unesandla in making sure ukuthi i-youth nje iyabambeleleka ukuthi into letinyenti, and siyavuma ukuthi many young people are faced with so many challenges, and then sometimes kutfolakala ukuthi sebayenda into letingase kahle. So this man yena within emphakathini wasenkomazi utfolakala ukuthi he is a supplier yetidakamizwa, so uthengisela abantwana tidakamizwa, and bayasho nabaloku bamhlohla mbuto ukuthi hayi phela ndvodza wena you are the very same person labamqosha at a certain location within enkomazi, wadecide ukuthi cha, instead of ukuthi ayekele angcono phela amove ayobothengisela lomunye i-community. So nje guys nje bebamhlaba ngemibuto, and then umphakathi wafika to the extent yokumtshela ukuthi you know what, njengoba wena ushushumbisa letinto leti, ushushumbisela abantwana, ubulala sive, uyatibhema na, uyala ukuthi cha yena akatibhemi, kodwa nyalo folakala ukuthi cha he is being forced ukuthi as much as you were able to sell this to bantwana, nawe phela kubheme uzokuthi nawe ufane nabo. Listen to the video and do comment. Thank you. Ngoba ngabe uclever ngabe ukhonile kubona. So mina nakethu nginake mina solo ngidokubuta imbuto. Mina sifiso sami mfethu. Sifuna kuthola lo longena lothi ustock kuye. Siyaqhubeka. Mzeni. Yini mNigeria mndiya? Nigeria. Simthola njani ngoba siyamfuna vele? Simfonela ngiyathi usena sport. Hayi angikhosho mina ukuthi usena sport bani. Hayi. Angivumelani nalokho. Ngithe lokunye nami. Okay, angivumelani. Ngathi nyalobothi yo stock. Kumalqiniso mina ngivumelana. Nakethu. Ngabe kumalqiniso. Usaka Nyalo msona bothi yo stock ne? Bengostock. Ukuthi lokuphethe kunqane lo. Boyoqalisa stock angithi. Ngoba ngibonile imali. Iningi vakala babe ngifuna ukufa. Uthe wena uyostocka. Ngicela ukuthulule le mali la phansi la sibotsotsi thina siyibone ukuthi vele usemsebenzini ubhizi. Angithi konke kufuna kuvele ebaleni. Ngeke size sikutsotse. Ubonile msithatha imali yakho. Usivile msekuqaleni. Ya ehlisa letinto takho tubeke la phansi. Konke kubeka la phansi la. Ukuthi umuntu atakutsotsa sibotsotsi thina baba. Ngeke size sikutsotse. Bayong. Khipha nje uyibeke la phansi la. Sibone. Timali bantwana bethu. Ya timali bantu bethu leti lehluphana nasetikoleni bantwana khipha lesikhwama sakho. Abaperform khipha lesikhwama babelesise lokunja. Khipha nalama. Sibekele kona njengoba kunjalo. Khipha lesikhwama la. Ayi ungasabi baba. Sifuna ukuthi kuvele kahle ebaleni ukuthi asinabutsotsi. Khiphane kwayo babe visita letinto tethu. So mina ngenda yilokhunja la. Yeah. So tinto letifana naleto babe. Ngcine ngiva bathi bakukhutile bhoti ukuthi lokubhizi ngako faka baba. Sigcine siva bathi bakukhutile ukuthi uyekele lokhu ungasakuthengisi kamhlushu. Uthi wena ube sowukhetha lenye indzawo la uthengisa khona, uthengise eTonga angithi. Lokhu ukuthi wena nyalo utshela thina ukuthi laba baseTonga balungile ukuthi bona babulale ngale nyawo. Kunjalo musa ngithi. Awusinjalo. Why uqolele kuqaqamukela eTongwe ke uma bathe suka kamhlushu. And uqetha wento otholakala kamhlushu uthengisela abantu abethu inyawo. And angivumi mina ukuthi uhamba kamhlushu kuphela. Sho ukuthi uhamba lethi indzawo tonke. Inenzawo ngithatha. Etinye indzawo tati. Benza uyithwale le mali yakho ifake kulesikhwama sakho lesi. Mina ngicine ngibuda ngithi mina le yakho into nje yathi Jehova noma ubhema intimbomoto. Yimna Ngathi bomuke. Loko ukuthi yena marutha akayibhemi. Ngiva usho njalo bhoti uthi yena akayibhemi. Mara labantu babethu yababhemisa. Phela namhla utayibhema lenyawo. Sekontayi. Le utayibhema le. Ngeke simenza. Angeke ngivume ukuthi sivume ukuthi ungayibhemi mina kethu. Namhla utayibhema ngithi. Phela utayibhema.
ngeke uthi wena Ungayifaki, faka le. fake la kwesikhwama sakho Faka le sake la. Faka le. sanoyibisela Baba, faka le. Ndona akayifake la i-safe khona. akayifake la i-safety vela sifuna Ayifaka kumba la kule nyawo, bathi unemali. i-safety lapha ifake lapho bhuti Ungakala basithatha imali yakhe kusasa. thina sisibotsotsi mina kethu sevana mse ya sibobotsotsi thina nethi thina lesingakufuni kule nyawube babe lo scrapela ngayo bantwana ngoba asathi ukuthi Bekunesicelo lesi-1 la. uniketa bangaki ngelilanga Imali ngepakethe. khipha lipawe kethu tibhemele bhuti hayi bheme mina kethu namhla seyayibhema namhla ngeke uyinike labanye wena ungayibhemi Lendlela eyi-1 ibhema. Okay ke mina ke ibheme baba mamela ke mina ke mina ngifuna kukwentela le nto ukuthi ungayibhema ngoba uzange soyibhema before ibhema iplenye Uyiphelele khona la. aphelele awabhema ngento ukuthi asishela kahle masokubhema Ukhuluma iqiniso. okay sibhemele ke baba thina sifuna uyibheme thina angithi vele uyayisebenzisa asicale ngawe nasigcini ngawo ungathi ukukhuluma iqiniso uyasiyela and sinayo indlela yokuvumisa umuntu agcina hamba ukubhubha lenye la